Seringkali berseteru pakai anting, pakai style, bikin ulah di mana-mana. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Anak apa tong? Mantar paket Kimang. Pakai merek siapa? Atas nama Iki Kimang. Ya wes kok tong disampaikan ya. Ya, non Mang. Oh boleh. Lanjut Mang. Weh Jack, paket ki durung teka-teka iki. Durung ngomong di iki. Gue ya il kita gako. Paket meningkatan mesti dikirim. Emang sih mesen apa? Mesen watang durung teka-teka bae sampai kelambi mah durung tekepain kita kah. Watangnya durung teka. Pada baik kita gor teka-teka il. Moniku mesennya es kebo doang sing cilik. Coba sir delang atas nama siapa kurir emang ya? Marcel lur. Ih, gale pada bae. Wah, rupanya mau bener iki kurir iki. Cancel bae ta ya. Yes. Aja di kerunya. Bono remangan doang anak rabi nih. Lebarang suwe makanan iki mah. Seburu sire ku malah sire sing pesen. Ya wis ilah kita mangan dikit ya ngali. Woi Prang, Rene ake. Kenapa bos? Ke Aurora sih rega kelambi kita. Kelambi iki bali 500.000 iki. Da celana 300.000, paket ka durung ka 800.000 kelambi mani. Lah ya percaya ke bos muda deh. Gila mun sandal ki pira bos sandal bos. Sandal iki lamun tuku sandal sira mau oli wulung pasang mah. Iya ta bos. Percayalah aran ke bos muda ya. Lah iyalah, sira mau tuku kelambi bali 500.000 ke. Lah ya percaya bos, kudu ngomong kudu semoga percaya. Lambi makan 500.000. Beledak ora percaya, Gusti. Siapa sih ngomong mau kono niku? De. Le ora maksud apa sih makanya niki, Gusti? Pas malam ngelidak kang lidak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iki bener to may bos Arman iki sing lopok ah. Iya. Lagi pesanan iki. Ini sih kok sopan teman. Tumben iki paket suwe temen tekane. Ampura bos, ake kendala, ban bocor, bensin entek, pacar njuk putus, ake yung demo manining kono ko. Lagi ku sebodo urusan sira. Dasar bos lopok. Permisi Kang. Uro alamat iki ora ke? Di dusun taka-taka nginung ala-ala kita. Iya ya Kang, ampura, lagi haus Kang, muter-muter. Uro Kang, alamat iku ko. Kun kono ko. Oh ya wes, nuhun Kang ya. Dasar kurir dusun. Assalamualaikum. Gitaran Ismail ka. Ala tulus kay makanan iki. Sesuala dia kurir makanan iki majin seleksi. Paling nyogok ya. Kakang iki weru bae. 3 juta bayare. Arta, anak nomor calon iki. Di, ora lah. Panasan bukan irang kayak nira. Lem kakang, panas-panas sendiri ng HP ni CJ. Dihitung dikit ya. Oh, loro gomong glopok loro. Rabi papat magkaingon iki. Lo. Papa, lasugi HP. Oh, la panganggo na makanan ap hindi pangani. Bukan sira mo din nyolong. Di Hape nga yung makanan niki. Orang delang to nilay magawe iki. Di, gale ruso. May ko bakit ito ko? Kang, galak-galak tong man. Si mauwong ma. Paket es keboy kira taka-taka temen tenggorokan panas makanan niki. Iki sing arane Jack ikata.
Iya Kang. Es kebo ya? Lah embu aru Kang, kita mengirim doang. Yes gila. Iya aman gak menek. Di, galeta banyu isi ya Kang. Kita memesan gak es kebo. Lah embu Kang, kita mah tugas aja ngirim doang. Orang ngedeleng cek barangnya, orang sopan bakal. Ya silah merana kalah. Mesen es kebo isi ya banyu mengkayaknya niki. Lah, hai, orang kena. Senang-senang dan banyak lagu, sering kali berseteru, pakai anting, out of style, bikin ulah di mana-mana. Kebut-kebutan di jalanan, jumping free sekarang ku lakukan. Nongkrong-nongkrong di pinggir jalan, temani senja sebelum malam datang. Malam datang, tak pernah ku berlari saat musuh menanti. Meski